jibinede makko on e raɓɓinninto ɗon tum fi ko addino ɗum ɗo fof ko ado jibinede waɗi. haray jibinede makko nden nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallama wona woolirɗen ni ñanden ko kanko ɓuri fof teddude dambe, ko kanko ɓuri fof timmude jikku, ko kanko ɓuri fof timmude tagu, ko kanko ɓuri fof moƴƴude ŋari. annabi Yusuf e manede ŋari muɗum o ittatano nulaaɗo Allah ka kolɓule ŋari. hari nulaaɗo Allah eɓɓodira e Yusuf ŋari ko wone Allah kan ƴetti miri suddi ŋari nulaaɗo kin rewɓe ɓen fitinoraali mo, yani rewɓen heɓaali fitna e makko par ce que ɓe wawatamo hay daarude. annabi Yusuf kan tawi kinɗon ko wiyete kon miri marayɗo ŋari kin waɗaka e makko ko ɗum waɗi si rewɓeɓen fitnini e makko kanko Yusuf. Allah nulaaɗo on kan rewɓe ɓen heɓano fitna e makko par ce que hari Allah no ƴetti mirin suddi mo, rewɓe ɓen heɓata fitna e makko, goto sustamo e daarude. o wi kanko nulaaɗo Allah suɓi e yimɓe ɓen fof bani Ismaila, o suɓi e nder ɓen ɗon, o suɓi e nder ɓiɓɓe annabi Ibrahima ɓen Ismail, o suɓi e nder ɓiɓɓe Ismaila ɓen bani Kinana, o suɓi e nder ɓen ɗon ɓen kadi Quraysiyankoɓe ɓen, o suɓi e nder Quraysiyankoɓe ɓen kadi bani Hasim. Allah noon suɓi mo kanko nulaaɗo e nder bani Hasim. andi ko suɓaɗo suɓita ko ɗum waɗi si mawɓe men ɓen toujours sino firde fi nulaaɗo noon ko ɓe ennayno tun ko suɓaɗo. on suɓaɗo ɗon ko fanda ko suɓaɗo ka dambe, suɓa e hakkude tagu ngun fi giggol ka Allah subhanahu wa ta'ala. haray dambe nulaaɗo ɗen ko yewta fi muɗum kon ha ka Adnan, ɗum ɗon no selli ken hadise on no ka Sahih al-Bukhari. amma ko feƴƴi kon ka Adnana yahi ha e Ismaila, e ko feƴƴi kon ka Ismaila yahi ha ka Adama, on ɗon tariha fiɗen ɗon dambe fottanaka fimo, ko fottana ko ha ka Adnan. ɗum ɗon ko wari ɗum ka Sahih al-Bukhari, dambe makko ɗen ko Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib bun Hasim bun Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab bin Murra bun Ka'ab bun Lu'ay bun Ghalib bun Fihr bun Malik ibni Nadr ibni Kinana ibni Khuzaima ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Mi'ad ibni Adnan. ha ɗon dambe ɗen no fotta. Ibnul Qayyimi no yaltini ɗum ɗon, Imam Bakhawi no yaltini ɗum ɗon, oɗo hadisa no yalti kadi ka Sahih al-Bukhari. amma ko feƴƴi ɗon kon yahi ha ka Ismaila, e ko feƴƴi kon ila ka Ismaila yahi ha ka Adama, no ari ka Ibnu Hisami kono fottanaka. ɗum ɗon fof no jiiɓodiri, no tawi goɗɗum ngo no hokkodiri e ko ari e defte alyahudiɓe ɓen tawa ƴettatake. ko ɗum waɗi dambe ɗen ko ha ka Adnana ƴetteten, ko lutti kon dow ton fof mum en fankay tum par ce que haray timma. kono noon en sikkitaki si Ismaila ko mamasoro makko, sabu nanulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki e kanko ko ɓiɗɗo hirsa ɓen ɗiɗo, ɗum ko Ismail e Abdullah. haray sikke ala wonde nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko tanirawo Ismail, ko tanirawo Ibrahima ha hewtoy ka Adama, kono façon no yaari noon ila ka Adnana heɓi dow ton jolokowal dambe ɗen, ɗum ɗon fottanaka. ko fottanaka kon noon haray hana yewtede yo yewte ko fottanaka on ha ka Adnana, ko woni dow ton kon accire andal ngal Allah no jolkodiri no waɗi jolokowal. dambe ɗen no waali no anda, kono fottanaka no ɗe ardi noon, ko heɓi o heɓi o heɓi o ha hewtoy ka hewtta ton. si tawi wopodiri tun ka yimɓe tariha koko selli kon tun hattete e muɗum, ko lutti kon dow ton wiyete tun Allahu alam. so hatte ɗon haray dambe nulaaɗen ka ka Adnana fottana, ko lutti kon en inna e Allahu alam. no fottana noon wonde ko o tanirawo annabi Ibrahim, annabi Ismail, ko ɗon iwdi makko ndin haray o wiyeteɗo Abdullah tawi ko kanko woni ɓurɗo yiɗede e ɓiɓɓe Abdul Muttalib ɗen. ɓay o daɗi hirsede, Abdul Muttalib immi kisan yahi jombanimo suddiɗo ɓurɗo teddude e suddiɓe Quraysiyankoɓe ɓen, on woni nene Aminat. ɓay woni hirsede on daɗirimo
Abdul Muttalib yahi kisan jombanimo nene Aminata bintu Wahab. Nene Aminata bintu Wahab ɓay o jombimo tawi kanko ɓuri teddude e sonnaɓe Makka ɓen fewno nden ñande dambe ko kanko ɓuri ɓe tiiɗude teddungal tawi on ɗon ko Aminatu bintu Wahab ibni Abdi Manat ibni Zuhra ibni Kilab ko ɗon mamatoroɓe maɓɓe ɓen fotti ka nene e ka baaba. ɓay woni ɗen o ƴetti sawdu ndun ben makko feƴƴini kisan ton ngaati o yahi Madinatul Munawwara ka kawra e makko jeyaɓen e bani Abdin Najjar bani Adi ibni Najjar ɓay o yahi ton ɗen kanko bennulaɗo on Abdullah hiwroyagol kawra e makko ɓen Madina o feƴƴini ton o wattina kadi ton e jaka Allah no muuyi ɓiɗɗo makko on kadi ko ton wattinoyte o feroyey o yaha o sinca ton dina kan kadi o wattine ton o yahi ton o feƴƴini ton tawi sonnaji makko on jibinali kam. ko ɗum waɗi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o makayno toujours so landama fi makko o wiya ana da'awatu abi Ibrahim min dey ko Allah jaabini du'a ben an Ibrahima yan ko annabi Ibrahima du'ino kon o inni aya on noka suratu al-Jum'a wab'ath yanno rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wonulaɗo maki ko min woni on du'a mo annabi Ibrahima du'ino Allah jaabini ɗum ɗon. wa busra Isa komi welo ko annabi Isa weltinirno kon yimɓe ɓen o yeetiɓe wonde awa miɗo weltinira on annabajo no arde weeteɗo Ahmad ko min woni on komi koyɗol yumma an ngol yumma makko kañum kadi hoyɗuno goɗɗum no yalti e makko annora jalbuɗo ɓay o yalti on annora ɗon ɗen jalbini ha hewtoyi e leydi saami ndin hay busra kuɓeje ɗen fof yaltiti ɗiɗo tati nulaɗo Allah ma kayno ɗiɗo toujours min dey komi du'a ben an annabi Ibrahima komi welo mo annabi Isa weltinirno on komi koyɗol yumma ngol kadi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam irhasatu makko on ko fuɗɗi ko harimo ka reedu yumma makko heɓali muusendi few ko debbo reedujo heɓata muusendi e ɓiɗɗo muɗum ko ɗon fuɗɗi andade wonde goɗɗum no e o bobo mo nene muɗum Musa ka ngata nene mum andali no reedi nene mum andali hunde e tampere ko debbo heɓata ɗum ɗon fof tawi Allah no hisini sonnaji on yumma nulaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam fi teddingol ko woni kon ka tewde makko e hoore ko hoyɗi konkon ko hoyɗi ɗon ɗum ɗon fof ko jeeya ɗum e mujisaji arani haray ɓay o jibinama muyninɓe moɓen ko Ummu Ayman attimo muyninde ɓaawo nene makko ɓay nene Aminata muyninimo ko Ummu Ayman attimo muyninde Ummu Ayman noon hari ko korɗo Abdullahi yani ko kurkado Abdullahi bennulaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ko on adimo muyninde ɓaawo nene makko yilti kadi Suwayba al aslamiya on kadi muynini nulaɗo on kadi hari ko korɗo Abu Lahab on korɗo Abu Lahabi hakke ko Abu Lahabi yiɗuno nulaɗo on teddinno fi makko atto annabaku ngun arde Suwayba ɓay yahi hollitimo awa ko teddungal mon Aminata jibini woko bobo hennugo jibini woko bobo gorko Abu Lahabi inni ɗon kisammi rinɗinima tawi noon fewno nde ñande rinɗingol maccuɗo ma korɗo ko si tawi oti bonnire tiiɗude tum fa womo hakke ko ɗum hitti par ce que nafa maɓɓe wonno tiiɗi nder ton ko a yeeyay a hokkitiray a suray a gollinay hakke ko welti kanko Abu Lahab o wi kisan mi rinɗinima o rinɗini ɗon Suwayba kisan Suwayba on kadi korɗo Abu Lahabi ko jeeyaɗo e muyninɓe nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam si ɗum ɗon noon feƴƴi Halimatu Saadiya muyninimo noon gonga o hari ɓeeɗa fof muyninimo si Halima hendimo noon muynini kono ko ɓay ko kanko e Halima ɓuri neeɓidude ka muynan ko ɗum waɗi si ko on ɗon ɓuri lollude fi muyninɓe nulaɗo Allah ɓen ɓuy raɓɓinɗinto ɗon tun inna ko Halima muyninimo kono hari ɓeeɗa muyninimo nene makko jibinɗo mo Ummu Ayman korɗo ben makko
kañum e Suwayba korɗo Abu Lahabi on non ɓeɗo fof moynin nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam si Halimatu Saadiya yettimo noon moynin. Halimatu Saadiya kanko tigi o sifoto o jeeyaɗo e gorol no wiye Bani Sa'ad e leydi pottindi Makka hari ko ka burure ndin ɗon kontete hari arabuɓe ɓen no mari aada heɓaɗo ka saare o ko muyninte ko ka fulawa par ce que ɓe andi ko ka fulawa hendu laaɓundu woni ko ka fulawa ɗengal laaɓungal woni ooti ekkito ton ɗen wowlugol ɗengal makko ngal o ɓoola ɓon ɗengal laaɓungal arana ɗengal jillungal o ekkito ton kañum kadi heɓugol hendu e ka yaaji o jinda o fija ton o ekkito gurdam fulawaɗa sabu na neɗɗanke toujours sa wattani yiili aduna on fof yimɓe soobeɓe ɓen ko ɓuri kon haray ko ka fulawaji ɓe ne'i hay si tawi ko ka saare ɓe heɓa haray ko ka fulawaji ɓe ne'i ko ɗum waɗi wano arabu ɓen hari kala heɓaɗo ka saare ɓe ƴettamo ɓe naɓa ka fulawa ko ne'oto ton kon ekkitaymo wakkilagol ekkitamo yangi ekkitamo wurugol gurdam hendu naturel ekkitamo kañum kadi eltagol e piiji buy ko eltoto e muɗum pay kum fulawa kum duuɓi 5 si kum wawi gollude ko pay kum saare kum duuɓi 10 wawata gollude par ce que eltagol ngol eɗen andi pay kum fuɗɗa e soggude sarin hala ko kum duuɓi 5 kam en ka yahay tenoya dongal leɗɗe ara ko duuɓi 6 ma 7 yahay kala yahay wuro yahay remugol gollay piiji ɗin fof muɗum hara ko ka pay kum yaaga wowla kadi haala laaɓuka ka tawata jilla pay kon si tawi nehaki e fulawa ko gerawo so wowli pular andoto nan iwruɗo fulawa o wowli ko gerawo o jillay ton tawi arabuɓe no mari on aada heɓaɗo ka saare o ko ɓeɓe naɓanomo taw fulawa o ekkito ton o elto so ara noon o wona ka saare hawrodiri noon Halimatu Saadiya rewɓe ɓen immotono ɓay ɓe heɓayno jawle e mum ɓe heɓa keyeji buy ɓe heɓa neldaji rewɓe ɓen iwi ka Bani Saadi ton ɗen ari Makka ɗaɓɓugol ɓiɓɓe muyninteɓe hewtuɗo ka muynina tawi heeɓi ɓiɗɗo o tawi fewndo ɗon enɗi makko ɗin no tuɗi aray ka saare ɗinna jonnelam muyninteɓe ɓen iwaɓe ɓen ka fulawa yaha bigui fiyo ɓe heɓu jawdi e muɗum ɓe ari noon ɓe ɗaɓɓi muyninteɓe ñallal ngal fof ɓe ɗaɓɓude yimɓe ɓe o ardi ɓen fof heeɓi arɗo landi fi Muhammadu o ɓenna oɗo dey ko aliyatimajo o mara baaba yimɓe ɓen noon no andi mo ala baaba heɓata ko okkoram ɓe goɗɗum jama on ko goɗɗum woni ɗaɓɓude wona fi tum muyningol ko ɓe heɓu goɗɗum eɓe andi noon mo mara baaba ala ko okkoram mo goɗɗum ɓenni ko aliyatimajo ni oɗo ala ko wallito ko okkora en joni noon acci e gonɗon ɗon jama on fof acci ɗon boobo ɓe hayli ha Halima tigi ari tawi boobo on ɓenni o fuɗɗimo ƴettude tum ɓenni ko aliyatimajo o acci ɗon o yehi kono jakatay ko kanko Allah marani boobo on o hayli ñallal ngal fof o heɓaali tawi ko kikiɗe noon woni hootude ka makko o hersi immagol hoota fof heeɓi muyninteɓe si wona kanko o heɓaali boobo ko muynina o inni he tigi tigi on yomi yaha mi ƴetta wa aliyatimajo yandi noon gasa Allah waɗa barki mum mi ƴetta on o immi Allah soggimo tawi kanko marana on aliyatimajo o ari o ƴetti boobo o ƴetti on ɗon o yahi o inni mi wakkilike fi kala ko aliyatimajo mi yondinike mi ƴetti al on sa o ƴetti nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o fokkiti kanko tigi o sifi o inni o fuɗɗi yi'ude barki nulaaɗo kinka o ƴettimo ɗon woɗo yo ƴettumo tawi ɓiɗɗo makko mo wondi on mo woni muyninde fewndo ɗon on ala ɗanade fewndo ɗon ɗen tawi heege no woodi rewɓen ala heɓde ko ñaama enɗi ɗin ala tuɗude moƴƴa boobo hoy koye kara han woni ɗanorde ala heɓde ko ñaama o ƴetti boobo on tunde o maɓɓinirnomo endu makko ndun enɗi ɗin fof heewi on ɗon aliyatimajo on muyni ha haari ɓiɗɗo makko mo jogino on muyni ha haari enɗi ɗin totti fuɗɗi noon yuppade ɓe fof ɓe haari kono enɗi no yuppude o inni he wo ko komi ƴetti ɗo ɗon ɗo mi fuɗɗi yiide kisan changement o fuɗɗi ngalɗude ɗon kanko tigi o welti kisan o andi ko hunde barkinande o ƴetti o holliti moodi makko o inni he ɓiɗɗo an on enɗi ɗin tuɗi kisan
laati moodi makko inni ha miɗo tanƴini en ƴetti e ɓiɗɗo barkinaaɗo haray barkinulaaɗo kin juuri e halimatu saadiya kin ɗon barki feeñi e piiji ɗin fof ɓe immi ɓe ari tawi dammoye maɓɓe e gelooɗi maɓɓe e be'oy ko ɓe mari ko ɗum ɓe ɓiraynooɓe ñaama ɓe yara ɓe ari tawi e huɗo alaa ko ñaame alaa hiɗi fooƴi ɗi fof majji ɗi hori ɓe aroy moodi halima on ari ɓay ɓe hewti o ari o inni yo ɓiru ngelooba mban ma o ɓira holno wiyete dammol kolma mbeewa mban nde o memirno endu ndun yuppi haa ɓirdugal ngal heewi ɓe pottini ngal ɗon ɓe addi gongal kadi enɗi bey ɗin yuppi haa ɓirduɗe ɗen fof heewi ɓe yari ɓe fof maɓɓe kawtal ngal fof kañum kadi heeɓi ɓe anndi he ko barki juurike de dammi horinooɗi ɗin fof iwi ko horii kon yilti kadi mbabun kum ɓe ardunoo kum ko mbabun deyum ko ɗum ɓe hinnayno attan ko mbabun deyum himaar ko mbabun ngurum tawi noon ko mbabun deyum ɓe ardi ko ɓe arata bimbi mbabbi ɗin fof acci ɓe tawi kamɓe ko dow ɓe woni yaarude par ce que ko mbabun horii kum tampa kum ko ɓe hootata kiikiiɗe mbabun kum yaari wa fiise attinooɓe ɓe yaltude fof no hootude mbabun kum feƴƴitiiɓe fof ɓe attoyi fof ka leydi maɓɓe ɓe fof ɓe dawa ene alima koyno waɗi ene koyno waɗi min ngannda kono nanndi kum ɗo ɗoa sa ƴetti jooni oto koro on tafa kum ɗo haa ɗa hokkiti ɗo mamum ɓe zippuje hese fof muɗum ɗon fokkiti ɓe fof ɓe yaha ka yawgol ɗo ha e kindiya haa ɓe fof ɓe feƴƴitima ɓe fowtoyto ha kono ka artoygol feƴƴitoɗaɓe fof ɓe sikka ko avion woni arde ɓaawo maɓɓe ɓe fof ɓe ngalde annda ko boobo ko ɗum ɗon addi ɗum ɗo fof haray ko wiyete ko barki wona sama kala barki kin ko allahu subhanahu wa taala on okkata e nder ɗum ɗon e oɗo aliyatimajo heɓi darsu makko on heɓi e nder ɗum ɗo fof fiyo anndo nulaaɗo allah sallallahu alih w sallam immorde makko nden ko hunde mawnude kala mo koɓe siira ɓen no sifii wo ɓay o jibinaama o futtu tun ɗo yo futtu ka jibineede makko sorooru kisira ndun yimɓe honno wiyete farisi lamɓe maɓɓe ɓen no marno sorooji ɗi yahayno deesiji buy tawi ɗum fof no teddina no senina jibineede nulaaɗo on ɗum ɗon ɗi fof ɗi altodiri ka leydi ɗi fof ɗi joori wono sorooji 14 unodiri ka leydi fof ngalɗi ari e ƴeewugol koyno waɗi ɓe anndi he diina maɓɓe kam memminaama goɗɗo jibinaama oɗo yirbinayi diina maɓɓe kam ɗum ɗon kadi ko jeyaɗum e mandeji irhasatu nubuwa en janngoyay ɗum yeeso tuma aroyeɗen e mujisaji nulaaɗo ɗin fewno ɗo ko rewgol e mum toon feƴƴa mujisaji ɗin ndeyɗen aroya e majji en yewtoya e fii muɗum seeɗa e nder ɗum ɗon kañum kadi weendu sawata ndum ɓeeɓi tawi ɗum ɗon kadi ha hannde nalaaka ka ndu ɓeeɓi yiite majusiyankoɓen ɗaani tawi ka nge huɓɓano hiɓe rewde nge ha hannde nge ɗaanaaki nden ñannde ngen ɗon kadi a sikka yi mbiyan iwi ka kammu ari ɗannini nge ɗiɗo piiji fof waɗi e ɗum ɗon fof tawi woni ko ngalawni ɗum fof ko jibineede nulaaɗo ɗon waɗi ɗon ɗon ɓay noon halima jogike o boobo e nder duuɓi ɗiɗi tawi aadi ko duwamo muyni nde kon timmi o ƴettimo on say ka badiyatu bani sa'ad o fokkiti artirde mo makka par ce que ko aadi kamɓe hari ɓe fijirta aadi bon ɓay o fokkitimo artirde kono tawi ɓeygure makko nden fof faalaka yo o boobo yaw hannde kadi sago maɓɓe o boobo ko luttu tun e juuɗe maɓɓe kono tawi ɓe naftamo fii aadi ndi ɓe ƴettimo ɓe artiri makka ɓay ɓe hewti makka ɓe holliti nenne makko wonde men artiri boobo on fii aadi ndi wo kono men torikema accu jonnita men mo men yaada e makko aminata inni fii hennu ɓenni meɗen faalayo o wonu ka amen sabu na makka ɗo ñabbeloy koyno woodi ko nanngata boobo accu yanni men hootida e makko fiyota ɗum nanngu annda ko barki makko kim ɓe faala ka seedude e makko
on say ɓe jeeji ɗon Aminata ha o jaɓi o wayni joni a yaade e makko ɓiɓɓe ɓen fof ko duuɓi ɗiɗi naɓete muyningol kanko o naɓa ɗin duuɓi ɗiɗi o artira kadi o wonti toon duuɓi nayi himo ton ɓe gari ha ɓe jeeji ɓe nattimo ka Bani Saad o woni toon kañum kadi ɗin ɗon duuɓi nayi fof ɓay ɗin duuɓi nayi timmugol duuɓi nayi ɗin Imam Muslim filli immorde Anas ibn Malik hadisa no ari nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no yalti ñande goo no fijidude e paykoy koy ka yaasi ka baadiya ka burure emo yalti mo fijida e maɓɓe ɗum e nder ko ɓe fijata kon tun goɗɗum ari jili nulaaɗon e hakkunde maɓɓe wakiilal ni tifiimo wallinimo seeki ɓernde makko nden yaltini ton ɗen tankere ɓaleere toɓɓere ɓaleere looti haa laaɓi watti ñoyi ɓe fof ɓe dogi ɓe inni Muhammadu warama ɓe dogi ɓe yeehi e Halimatu Saadiya nulaaɗo maaki e o hadise Muslim ko kanko tigis nulaaɗo filliti Anasi nani filliti kañum kadi o wi o Jibrilu arannanno tawi meɗen fijidude minen paykoy koy o ƴettinu o liɓinmi o seeki ɓernde nden o yaltini ton ɗen toɓɓere ɓaleere o inni wo ko ɗum ɗo woni geɓal seytane ngal e ma o bogi ɗum ɗon o yilti o watti ɓernde nden o lootinde e piletiwal kanŋe o lootiri ndiyam Zamzam o yilti o noti ka wonno ɗon o ño'i ha moƴƴi o watti ka pilasi mum o ño'i on sayi paykoy koye dogi ari yeeti Halimatu Saadiya wonde Muhammadu warama ɓe dogi ɓe yahi ɓe tawi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawi o wonti ka wonno ɗon ɓe tawi kono couleur makko on no wayi wasi tawi ndondi no e muɗum batte ko yani kon o yimmintina Anasi maaki o batte garaji ɗin mi yiyayno ɗum ka ɓernde nulaaɗo Allah tuma o itti coñci makko ɗin fi mi yiya ɓernde makko nde mi yiyayno batte par ce que ko Anasi wonno boydijo nulaaɗo yangani ɗum o duuɓi sappo ɓayta e nene makko e ɓen makko e heɓaali ko nelda nulaaɗo o inni joni mi addanima kumpay kum ne anan kum ɗo joni on ɗon gollani o gollani nulaaɗo ɗin ɗon duuɓi sappo nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam du'animo o inni gogo on wota Allah waɗu ha wota ñiiƴe makko ɗen solu few yo Allah ɗuɗɗin ɓiɓɓe makko ɓen yo Allah ɗuɗɗin jawdi makko nin ko ɗum o mari ko okkolam on du'a nulaaɗo jaabi e Anasi o wuuri duuɓi 120 ñiire makko solaali o heɓi ɓiɓɓe 100 kanko tun o heɓi ɗum ɗon yaltika keeci makko o heɓi jawdi hay so o yeeyi kaaƴe ɗe martira e wa kanŋe o heɓi jawdi o ɓuri yimɓe Madina ɓen fof tawi nene makko e ɓen makko ini menen men heɓaali ko men ne waɗana nulaaɗo minen kadi min ƴetti kumpay kon ɗo men addi o nulaaɗo ne an men yo won kurkadu nulaaɗo o kurkani nulaaɗo ɗi duuɓi sappo nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam du'animo ɓay o du'animo temo o juuti gurdam ɓuri sahaba en mbuyi o heɓi jawdi ɓuri fof ñiiƴe makko solaali ha o maayi tawi o heɓi ko ɗaɓɓete kon ko ɗum waɗi goɗɗo o heɓu du'a so o heɓi du'a haray o heɓi ko ɗaɓɓete kon fof haray o Anasi o maati o yiyayno batte garaji nulaaɗo ni ko ño'a kon ɓernde makko nden ka ɓernde makko on sahi Halima ɓay yii ɗum ɗon ɓe fof ɓe huli tataw hara ko jinna ma seytane jokki o bobo ɓe heɓa tana ɓe kutimo on sahi ɓay o heɓi ɗi duuɓi nayi ɗum waɗi ɓe doginimo on sahi ɓe nattimo Makka ɓay ɓe nattimo Makka on sahi Halima ari yeeti nene Amina o inni min artiri bobo won artirimo o hii wo ko hen ɗum waɗi o hari ɗon jeejude lan yon naɓormo joni noon on artirimo ɓe inni a min tawtun yo min artirmo o koni laaɓanela wo on hulanmo jinna ka on hulanmo seytane ɓeya fanki o inni mi yeeto hunde wotere o bobo an seytane ɓadatako mo komi jibintamo mi hoyi ɗum hunde kaari seytane ɓadatako o on sayi noon ɓe feññinanimo ko feƴƴi kon tawi ɗum kadi ko mujiza goo ka fay ko yagal nulaaɗo Allah heblumo law o heblimo fiyo seytane dogumo few tawa e geɓal seytane no mari geɓal e ɓernde wonɗo o wonɗo kala goɗɗo no mari seytane mum seeɗa ko muññi o ko ɓutti o seytane no e makko seeɗa
ɓernde makko nden wula e seytane yaagal ara e makko hay hakkunde makko e nene makko, hay hakkunde makko e baaba makko, hay hakkunde makko e ɓiɗɗo makko, hakkunde makko e wonɗo seytane ara e hakkunde maɓɓe o seytina o ɗumanno. Nulaaɗo noon Allah ittude geɓal seytane ngal e makko ilaka bobo yaagal heblugol mo ngol fi nulal ngal. Ko ɗum waɗi o wuuri makka ɗon Allah reeni mo, o reenidimo e annabaku ngun ilaka bobo yaagal ado ngu arde, o reenidimo e cellal ngal, o sujjanaali sanamu e hoore ko ɗum tun wona reweede fewne nde ñande makka, ko ɗum woni soobe, ko ɗum tun jokka. O sujjanaali sanamu e hoore ko tawi ɗum ɗon kon fof jano e toso kono jokki ɗum nulaaɗo ka bobo yaagal, o waɗaali ɗum haynde wootere, o waɗaali ko boni haynde wootere, o fijaali fijindaaru paykum haynde wootere, ko waɗi hari Allah préparimo ila law gaɗal seytane ngal ittama e makko. Laati o woni ɗon ɓay o wondi e nene makko kañum kadi haa o heɓi duuɓi 6 en anndi ko duuɓi 4 ko ɓay o heɓi duuɓi 4 o artira o ittaka Halima ko on sahi haadi sa sikki sadri on waɗ ɓay ɗum ɗon feƴƴi o wondi e nene makko haa o heɓi duuɓi 6 ɓay nene o heɓi duuɓi 6 nene makko ƴettimo kanko e Suwayba ɓe fokkiti Madina yahugol juuroyo ben makko seede jikke no wooduno ila law fii ben makko maayi joni pay kun janɗi kun heɓi duuɓi 6 nene makko Aminata ƴettimo Makka yoɓe yahu Madina kañum e boyɗijo maɓɓe on ɓe moɓe yaaɓe juuroyo be gabru ben makko on Madina fiyo ben ɓay kun yi'u gabru ben muɗum on ɓay ɓe juuragol gabru ben makko on ko ɓe artata ɓe ari ha Abwa ko pilasi hon wonkun hakkunde Makka e Madina ɓay ɓe hewti ɗon nene makko Aminata feƴƴini ɗon on say Suwayba ƴetti bobo ngasiri Makka on ɗon wattina Abwa ɗon joni noon e hino hina nene woodi wona baba eyin ko ɓay kun kadi ha joni komo duuɓi 6 kono tawi ndenka Allah kan no ɓuri nene no ɓuri baba hollugol wonde mo mara nene mara baba no gayna marɗo nene e baba no ronka gaynude ko Allah woni gayninde nene makko maayi ben makko maayi on say noon mama soro makko ne'imo Abdul Muttalib tawi joni ko on ɗon wata mo dankade Abdul Muttalib mama soro makko on ɗon ne'imo e nder ko ne'atamo kon hari Abdul Muttalib ko gorko mawɗo teddinaɗo ɓuray fiyankoɓe fof no teddinimo no accanimo tawi mo mari pilasi ka o jooɗoto ka haram ka Kaaba goto suusata ɓadade on pilasi ɗon ko kalanɗo on jorto ɗon o yahayno o ƴetta nulaaɗo Allah o joɗɗinamo ɗon hara ɓiɓɓe makko janɗuɓe ɓen fof no ɗon goto suusata ɓaɗa ɗon kono ko nulaaɗo Allah o ƴettayno o joɗɗina ka pilasi makko o inna o goɗɗunnoyo tawi on sayi islamu ara ko fayi ko wona wonda kono tawi e nder mandeji maɓɓe ɗin e nder ko Allah okkata kon julɗo annora yi'ugol goɗɗum mandi to anda fi muɗum wowla ko wiyete kon farasa tawi Allah no okkiɓe ɗum o inni o bobo goɗɗum no mari e o ƴettamo o joɗɗina mokko makko ha hande sifa nden moƴƴere e on andal hikma e on annora lannata yimɓe ɓen no woodi yimɓe yi'ayɓe goɗɗo tun Allah okka annora ɓernde nden o inna o wono yeyi hunde kaari wonoya no wonira no o wono yeyi lanɗo ma oɗo wono yeyi gandu ma oɗo wono yeyi galo ma o juutay bal ma oɗo wonday e yimɓe mum ma wondata sifa noon ɗum ko jeeya ɗum e farasa ko Allah okki yimɓe ɓen hari Abdul Muttalibi andi e nulaaɗo o ko bobo wonni kono o ƴettamo o joɗɗina moggo makko o inni o goɗɗum no soomi e o inna libni hada lasana goɗɗum no e o fiyota yimɓe ɓen kañum kadi falte mo felde ko tata kon o pottinay fof o ɓanna on ɗon o inni o goɗɗum no e o wonoy ɗon ɗen ha o heɓi duuɓi 6 ɓaynulaaɗo Allah heɓi duuɓi 6 mama soro makko kadi Abdul Muttalibi on kadi feƴƴin joni baba ala nene ala mama soro ala on say Abdul Muttalibi ƴettimo atto o mayde o halfinimo bappa makko Abu Talibe e bennulaaɗo on ko yumma gooto Abu Talibe ben sayna Aliya on
e bennulaaɗo abdoullahi ko ɓe yumma gooto ɓen gooto. Abou talibe noon on ɗon kañum kadi ɓay abdoul moutalibi wasiike yo o ne'umo, o ƴetti on ɗon o ne'imo, o ɓannitimo, kan kadi o teddinimo, o yiɗimo, o yurminimo ɓuri ko o teddini ko ɓiɓɓe makko ɓen fof. tawi toujours ko ndenka Allah kam woni mo reenude. Yurmede nden Allah no waɗi e makko kala yiiɗomo yurminayi mo teddinamo. tawi joni kala yoruɗo ɓernde ɓattatako mo. Allah dandimo yoruɓe ɓerɓe e mawnintiniɓe e piiji ɗin fof. Abdou Talibe dankinulaɗo yiɗimo yurminimo teddinimo ɓannitimo, tawi kala ko o waɗata o tawna e nulaɗo, kala ka o yahata o naɓora e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, tawi noon Abou Talibe ko miskino mo mara hay hunde, kono nulaɗo Allah tawi ɓay o heeɓi duuɓi 7 ko paykun ni, tawi kankadi o watti aynoyde dammi yoɓe adda jonna bappa makko ko wallitor. Dar ko paykum mo duuɓi 7, kono o fuɗɗike heɓude yurmede ila law, o watti yahude jinda Makka, ayna dammi yoɓe, yango yoɓe, teena yoɓe, julo yoɓe, heɓa kaalise adda wallitora bappa muɗum fi dépense. O ayni dammi tawi ko ɗum o wallirta bappa makko. Annabaɓe ɓen no fanɗi mo aynali dammi, no jeeya e hikma aynugol dammigol. Karama ko ɓen no yaltini hikmaji, nulaaɗo no maaki ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Wo Allah no laali annabajo hay goto si wona o woni aynowo dammi. Ko immortaka cukako makko ko aynugol dammi. On say nulaaɗo maaki wa ana kuntu al ghanama li ahli makka ala qararib. Wo min kadi hari komi aynaynoɗo dammi, mi aynanayno yimɓe makka ɓen coggu mbuukoye seeɗa tamma hoye dinaru hoy ko ɓe yoɓa tammi mi wallitora bappa. On sayi karama ko ɓen wi wono jeeya e hikma ko annaba ɓen ayniri dammi. Annabajo o ala mo aynali dammi, andinagol muñal. Sabuna aynugol mummunte ila bimbi ha kikiɗe, ɗum ko muñal tum watta ɗum, sina ɗum hoti wakkilatako ɗum. Bon, oti dammi noon no neɓiti, no komiɗi, no ɓutti, no muññi. Kala ko wiyeteɗo goɗɗo ko muññiɗo ko ɓeyna zakari ko baali, par ce que ɗum ɗon no andida e muñal. Bon, e ekkitagol yankinare, haray toujours gollowo aynowo dammi haray toujours ko yankini ɗum. Aynowo toujours no yankini, yaaray kadi yaariwo, jindida e majji kadi jindatawo, kurkanoɗi ɓannanaɗi ñamete e jaram. Ekkito kadi cuucal, sabuna aynowo haray himo tijji kulle ñampenji nde arata yana e makko, himo tijji bolle nde yanata e makko, himo tijji piyoje e capaari nde yanata e makko. Joni noon si tawi o suusa reedu o aynata, oti andinoto ɗum ɗon fof. Oti andino kañum kadi yurmede, sabuna si dammolkol nawni, ma koyngal makko heeli, ma ɗum ala ɗum heeli, ma ɗum kol heɓi probléme ngo e yilmugol, a yurminaykol. Ɗum ɗon fof no e hikma aynugol ngol. E yiɗugol kañum kadi ɗaɓɓere nden, hala ko lakkere tinde oti nden o ekkitorta fi ɗaɓɓere nden. Allah no wawno alɗinde annabajo makko on hala yo aynu dammi, himo wawno alɗindemo hala wona yo julo, kono toujours ko ekkitugol oti kadi yangagol ɗaɓɓa fi yo wuuru lakkere muɗum nden. Bon, e nder ɗum ɗon Allah tawi no reeni nulaaɗo atto o nuleede. Abou Talib o ƴettunomo kanko nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, ɓe yaahi wayaasi saami. Tawi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama himo reena haa hannde o maaki o eɓɓaali waɗugol ko boni ka paykun yaagal sinande wootere. tawi hirde no makka ɗon jama on fof no yaade hirde nden. Eɗen anndi hiirugol ngol fulawa aranu nokkeeli ɗin fof si hirde waɗi hino kere o nasi noddanoma ma ɗum ɗuma ko nanndi e mum paykoy koye adoto hewtude wattoɗon non rewɓe ɓen e woɓɓe goo kadi ɓe tawata fiji ndaaruno e hakkille muɗum. Nulaaɗo maake ha hannde o jiñaali yahugol ka hirde waɗete ko woni paykum
si wona nde laabiji ɗiɗi ñande goo tawi jombere no wadde ɗon yimɓe ɓen fof no mooɓi no yawde hiirugol ka jombere nden watta ɗon nulaaɗo kadi maaki nden ñande kan kadi o yahay o hiira tawi ko pay kon o fokkite o yahi hiirugol ngol nde o naatirno ka hirde Allah werli ɗon gol e makko o ɗaani o nanaali ko tappete o nanaali ko ŋaasete o nanaali hay hunde ko ɓaynangen tappiimo o maƴi ko on sayi o maƴi tawi Allah no reeni mo o waawaali jentade hay hunde en pay kuñaaka o wi o ñande goo kadi o nani duffu no tappe duffu koko hewa tabaloy no tappe ma ɗum no eɗen wiya ɗum dunduru e ko nandi e mum o nani ɗum no tappe nokku goo maji ko waywa jimbehoy o nani ɗum no tappe tun o jiñi o inni o yawnde ñande kadi o ndaaroya o yahi o hewti ɗon ɗen kadi o fuɗɗi jentade tun ɗoyngol yani e makko pat o yani ɗon kadi o waali o ɗaani o finde o ɓaynangue tappimo ila nden ñande o miijaaki yahugol ka hiirete haa annabaku ngun ari e makko haa o nooti waaji ɗum ɗo fof ko hollugol Allah ko law heblimo reenugol mo fiwata o yanu e ko hakkaani e nder ko Abou Lahab taalibe ƴettimo kon yaadi e mum sami ɓay hari o yiɗaamo accugol kala ka o yahata o naɓora en o ƴettimo o yaadi e makko saami ɓay ɓe hewtoyi e nder ko ɓe yahata kon tawi ɓe marno annasarankoɓe no mari karamukoɓe eggayɓe ka cae few yaha ka buruure waɗa toon sowrohoy ma waɗa toon yongohoy ma waɗa toon bugohoy ma waɗa toon benteji towɗi e hoore leɗɗe towɗe waɗa toon bentehoy fi yo woɗɗito yimɓe ɓen naɓora ko ñaama naɓora ko huutora wona toon weddo wona e rewgol Allah tun ko ɓen ɓeynayno ruhban ko ɓen karamukoɓe weddotonoɓe ka buruji hala no waɗani toon hoore mum juulirko e sorohoy ɓen noon hari on sahi ɓe seddina moƴƴa ɓen wiyeteno ruuɗiɓe pottiɓe few buruure nden iwi e saare nden yehi wontiri toon wala haaju e hunde haaju mum ala e cuuɗi labaɗi haaju mum ala e otoje haaju mum ala e pucci e ko nande e mum otino wonde toon tun e nden buruure bon goɗɗo noon e ruhbani en no wiye bahira himo jooɗi ka sorohum makko tun o hayni setewol no ara ɓay o haynike setewol ngol no ara o hayni duulere no jokki ɓe si ɓe darike nde daro si ɓe yahi nde yaha si ɓe yiltitike nde yiltito ɗum ngalɗinimo fota tawi o wawide sifa ɗum on tawi o acci haa ɓe hewti moggo makko tun o jippiki tan o inni seteɓe acce hakke are ɗo mi moƴƴinana on ñaamete ñaamon yewten seeɗa si feƴƴon ɓe inni awa o moƴƴinani ɓe ñaamete o inni yo ɓe yewtu seeɗa ɓe ari tawi ɓe ensalike haa ɓe gayni on tawi ko koytantoyɓe waɗayno fi ensalagol ɓe haldi noon yo ɓe accu Mouhammad ɓay on noon ko paykum yo ɓe accumo ka tanto e maɓɓe koye woni ɗon ɗen o aynanaɓe dolle ɗen kamɓe ɓe yaha ɓe ñaamoyo ɓe haldi ɗum ko paykum ɓe immi ɓe yahi ɓay ɓe yahi ka ñaamugol o yaali duulere nde on sa o inni o fo on ari ɓe inni hi min fo min ari wo goɗɗo no lutti ɓe inni ko paykum amen min acci ka dolle ɗon yo wawi no fiyota goɗɗo ar rewana ɗon ɓe o inni kum paykum miɗo faalamo yiide ɓe inni nulanemo wotode na ɗum ɗo no hertini acci on paykum kon aron ñaamugol ɓe inni min naɓoranaynomo wo kono ɓe inni o e on adduraynomo on sayi paykum kon ari tun duulere nden jokki nde o hewtirno o yii duulere nden o jippiki tan o salminimo ɓe landi awowamen defande ñaamete meɗen wowi rewde ɗo ɓay ko laawol amen ni yawgol saamiɗen andi rihlata sitawi wasahi makkankoɓe giwayno makka yaha saami sodugol makiti ɓe addante ɓe yahay wokono awowamen waɗande ɗum o inni o mi yetton joni ko inni waɗi mi waɗi ɗum ɓe inni awa on sahi o inni o paykum o ko annabajo ni ɓen hi o inni ko annabajo ni ɓenni ko onno andirɗa o ko annabajo wo gogo on duulere no ɗowdinimo ɓay on ari nde araali o ari tun nde ari mi andi ko kanko nde jokki ɗiɗi on leɗɗe no moggo an ɗo o hewtuɗo tun ɗe sujjanimo ɗeɗo leɗɗe sujjanta sina annabajo
o jippi o ndaari balawal nulaaɗo ngal fu o yi'i khatamun nubuwa on ka ɓaawo no wayi wa tampon no jooɗii ɗon ko khatamun nabiyina no jooɗii ɗon tampon o udditi dolokki on tun o yii o noddi on sa ya Abou Talibe o inni kombo kippi o pay kum Abou Talibe inni ko min wo ko honno waadu ɗon wo ko ɓiɗɗo am o inni o woolanan gonga baaba o wura wo ko honno andirɗa wo mi jangi e defte amen ɗen annabajo sakkitoro zamanu ngun ko alyatimajo wo mi noon ko o ko kanko ni mi andi kadi ko ka makka o iwrata mi andi ko makka iwruɗon mi mandeji ɗin fof ɗe leɗɗe sujjanta sina annabajo nde duulere mi aali hari sifa oɗo mujiro khatamu nubuwa on kadi mi yi ka ɓaawa makko ɗum fof ka defte amen min jangi wo baaba o wura wo moodi ko gonga ma baaba o mayno hari himo sawa ka reedu yumma makko o ɓiɗɗo kotowa an ko min jogiimo joni baaba makko maayi nene makko maayi o inni a gomɗanilan wo joni noon ƴettu o nattamo makka wota hewtinoymo saami ha annasarankoɓe alyahudi ɓe yiyamo si ɓe yiyimo ɓe waraymo par ce que ɓe sikkudari koye maɓɓe o yaltata kono ɓayna ɗum joni acci min mi laaɓanima reedu ƴettimo nattake tan on sa Abou Talibe yilti wayasi mum on ƴettinulaɗo Allah sallallahu alih w sallam artiri makka bon haray toujours ko ƴetteten e ɗum kadi e tasakkuyeji ko wonde annasarankoɓe gonguɓe ɓen annasarankoɓe laaɓuɓe ɓen annasarankoɓe tawata ɓen no wowla gonga hiɓe anduno Muhammadu ko nulaɗo weltiniraɗo on ka deftere maɓɓe ko ɗum waɗi oɗo gomɗi mokkitan hay wuri o nulaka taw bon en anday ɗon kadi wonde leggal no sujjana annabajo ɗum ɗon tabiti nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama rewayno e leɗɗe ni ɗe hiwromo ɗeyna assalamu alayka ya nabiyallah o nana Allah daali honno o inni wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu hay hunde ala ko subun hinta kono on famata par ce que koye ɗengal alaali mum on subun hinta komo Allah holni wo yiyata komo Allah nani ni wo nanata bon en anday ɗon kadi nulaɗo Allah heɓuno nafa e yaadu mum ndun jindugol no moƴƴi hokkay goɗɗo hakkille hokkay goɗɗo ñeeñal hokkay mo wawgol muñal hokkay mo wawgol yangi si goɗɗo no jooɗi nokku ngotu tum haray on hunde anda ko so yangike seeɗa o haylike o yiya anna on o anda wonde e jaka ka woni ɗon he o jaka ka woni ɗon banni o yaltuno seeɗa ka woni ɗon ko imma o sikka ɓuri makko ala ha o yalta o tawa jaka no woodi ma o sikka mo o ɓuri ala o yalta o tawa jaka kankan no woodi mo o ɓuri ma ɗum o sikka anna on ko ɗo hat ko tuma o yalti o anda jaka anna on na ɗo hat ɗin piiji fof no heɓa o e nder jinduru nulaɗo Allah heeɓi nafa e yaadu makko ndun o heɓi khibratul akharina yani ñeeñal e expérience yimɓe goo ɓe tawata wona yimɓe maɓɓe e pehe maɓɓe e ko tata kon bahira rentiniɓe e annasarankoɓe ɓen wota ɓe hawre nulaɗo ko waɗi kanko himo andi wonde rumaniyankoɓen no ton ɓen ɗon no andi annabajo on hewtika ala ko zamanu makko on ni hiɓe andi kadi koko jasiratul arabi o iwrata kono ɓe sikka koye maɓɓe o yaltata piwota woyɓe anduno kadi wonde awa on si ari o bonnay activité ji maɓɓe ɗin probléme ji maɓɓe ɗin o bonnay diina maɓɓe ko liɓay bon no jeeya e ko hikki ɗon ɓaawo yawgol makko saami ko wiyete harbul fijari ko hare waɗunode hakkunde ɓuraysiyanko ɓen e bani kinanata en e hawasina ko woni sabu muɗum ko goɗɗo no wiyeteno urwa ibni utba on ɗon o fattanino bantinoɗo Nu'man ibnul Munzir e o tappi ngeloba makko e makiti weteɗo on Ukaz ɓe innimo ene a wallay mo faddanoɗamo ma ɗum dandamo o fatto kama jaɓa e hoore bani kinanata en fof o inni hi on say urwa yalti
wiyeteɗon barradu kañum kadi yalti ɗaɓɓitimo ha o wedditi ɓay o andi o wedditike on say o warimo o wedditi tum o yawarimo tawi taw on say haare no woodi hakkude maɓɓe tentel en fof on say banu kinana on say o dogi ɓeya noon heɓi habaru makko wonde ɓe wari barrade ɓay ɗum ɗon waɗi ɓe haldi joni yoɓe yaha ɓe ƴetta diya maɓɓe on ɓe ari noon ɓe piiri ka haram ɓe piiri haal jemma ari ɓe piiri kadi ka haram hari noon ka haram piiratake par ce que nokkule Allah hormantere nen piiratake si goɗɗo naati ɗon hay si o waru bemma a suusatamo memude ila law yani Allah no hormini haram on ila law jahiliya on no hormini haram on ila law si goɗɗo naati ka haramul muharram goɗɗo suusatamo arnanade kono ɓe haɓi ka haramu ton ɗum ɗon wiira harbul tijar ko tawi kon ɓe jaggiti ɓe haɓi ka haram yani ɓe bonniti horma haram on tawi mo laɓɓinaka arabu ɓen nulaɗo Allah hari komo duuɓi 14 o tawa on gere wiyeteɗo harbul fijare hay nulaɗo heeɓi duuɓi 14 o tawa on gere ko baykum tawi o ƴettayno e dagaje ɗen o tenkana bappa makko Abu Talib nulaɗo Allah finditotono ɗum tawano harbul fijare bon no jeeya kañum kadi eko feƴƴi ɗon ɗum ɗon fof ko attu o nuleede ko wiyete hilful fudul ko aadodiral moƴƴal ɓe haldi wota goɗɗo tooñe makka andi few noon sa islamu araali kono moƴƴuɓe ɓen no woodi toujours ko jahiliya ni ko zamanu jahiliya kono ɓe haldi ɓe fof ɓe fotti wota goɗɗo tooñe makka ɓe yewti ɓe siiñi ɓe haldi ɗum ɗon ɓe fotti koyno woni sabu ɗum on hilful fudul ko arabujo iwno Yaman o ƴetti marchandise o ari makka fi waɗugol umra yeeya kadi makiti makko on e nder ko ari kon o ƴetti makiti makko on ɗon arabujo ko iwnoɗo e gorol no wiye Zubayda o ari makka o ƴetti makiti makko on o yeeyi Asibun Wa'ila ɓen andi Asibun Wa'ila ko kefeero mawɗo noon teddinanoɗo e hakkunde heferɓe Quraysiyankoɓe kono Asibun Wa'ila jatti makiti on salimo jonnude mbuuɗi ɓay o salike jonnude Zubaydiyankejo on mbuuɗi makko ɗin Zubaydiyankejo on suusata ko aaden teddinaɗo no wawi wasi lamɗo jattima ma innama ɗo ɗen hoorejo larme ma hoorejo gendarme ma hoorejo hunde kaari jatti koɗo kon to mari ka wullito on sayi on ɗon Zubaydiyankejo immi yehi ha ka suudu Kaaba o jogii dolokke suudu Kaaba ndun ɓay lawɓe holtinayno suudu Kaaba ndun o jogii dolokke suudu Kaaba ndun o ari o jogii dambugal suudu Kaaba ndun o ewni faaba no jeeya e ko wowli o wi ya ala fihrin la mazlumum bida'atuhu bi batni makkata na iddari wan nafari wo hey ko ono yo alu fihri en awa toñaɗo jatta no kamo on ɗo oɗo no ka reedu makka ɗo galle makko ɗen himo iwi ka woɗɗi o mara jama o ko walla mo himo iwi ka woɗɗi o mara ko walla mo faabeela wa muhrimun as'asa lam yagdi umratahu yala rijali wa bayna alhijri walhajari o inni awa miɗo harminani hajju hoore am fof no sankiti hay umra mi waɗali kono mi toñama faabeelan yo worɓe miɗo ka hakkude hajarul aswadi e hijiru ismaila miɗo dari ɗo on say makka fof memmini ɓe fof ɓe dogi ɓe ari ɓeyni koye ɗum waɗi o sisi ɓe jooɗi nden ñande ɓe yahi ɓe fof maɓɓe ɓe haldi wonde yoɓe fof maɓɓe ɓe woni junngo wooto wonde koɗo toñatake makka kaw iwri woto o hewti makka o toñatake yoɓe fof ɓe waɗi junngo wooto gori ɗin fof immi yahi tawoyi Asibun Wa'ila hetti marchandise arabuji on jonnitimo ɓe haldi ila nden ñande goɗɗo toñatake ɗo ewniɗo ɗo faabo toñaɗo o yoɓe immo ɓe wallam ɓay goɗɗo ko dolni o jama on no ɓuri ɓe hetti hakke arabuji on Zubaydiyankejo on ɓe jonnitimo ɓe haldi konko ɓe haldi ɗon nulaɗo Allah kañum kadi tawano ɗum ko woni pay kon mo duuɓi 14 ko ɗum waɗi o sifotono ɗum ko woni annabajo o inna mi tawano hilfu ka jahiliya hay mo ƴetti ko woni o yeeyanimmi
sabu ngal nun dal ɗon halay miɗo welti si mi tawdano e ngal kal islam mi waɗayno ngal ɗon wuura yani hilful futuli on bon honno wiyete ko ƴetteten e ɗum ɗon kadi ko wonde nunɗal no mari waler nulaaɗo Allah feññinayno teddirgol makko nunɗal ko baabira e makko ɓen wan marno kon fewndo jahiliya l'islamu araali o teddira ɗum yo hollu wonde awa ko e fuɗɗode nunɗal o immi ko atti o jibineede no holli en wonde nunɗal no yaha e yimɓe haysina yimɓe julɓe ndaren hannde an no waalori leyɗe ɓe wona julɓe ɓe seedaki la ilaha illallah ɓe juulata ɓe hoorata ɓe gomɗina Allah ɓe gomɗina nulaaɗo Allah kono nunɗal ngal no jaali ka leyɗe maɓɓe fof no ɓuttini mo yahi hannde e leyɗe porto ɗen o tawa hina diina woni toon kono ɓayi ɓe jogii nunɗal goɗɗo toñataake ka maɓɓe ɗon e hoore nina ni tum fof no ɓuttini ɓuttu wotu goɗɗo suusata gollinde goɗɗo ronka mo yoɓude goɗɗo suusata jaggitude e hoore goɗɗo nina ni tum ɓe ronka mo ñaawude hiɓe fonni fof sari a on no fonni fof si lanɗo on bonni ko ñaaweteeɗo si miskino on bonni ko ñaaweteeɗo ɓay nunɗal no woodi no fonni jama on fof kala leydi ka nunɗal fonni jama on ɓen ɗon ɓuttinayi tum ɓe tampata haysina julɓe ɓeeɗo ɗen ko fewno zamanu jahiliya kono ɓayta e nunɗal ngal heɓike nulaaɗo Allah maaki si mi tawa ko miɗo weltori ko mi tawano on aadi ko waɗano ɗon ko wiyete alliance fi nunɗal yimɓe makka gori ɗin fof hawtiti fi ngal ɗon nunɗal bon en ƴetta e ɗum ɗon kadi wonde e wallidirgol fi sakkagol tooñe ɗum koko islamu on yiɗi tabintini hari nunɗal ngal jaalike e ɓen ɗon ɗen e hoore ko rewayɓe sanamuji ko sirkuɓe ɓe annda Allah si wona ɓeɗo ɗi Allahji ɗi ɓe woni rewde kono tawi nunɗal ngal tiiɗi moƴƴa e hoore ɗum en ƴettay ɗon wonde tooñe jaɓataake l'islam on no haɓi tooñe hay ka zamanu jahiliya hari tooñe ɗen ɓe darike kontor tooñe par ce que tooñe ɗen no hulɓini en ƴettay ɗon kadi wonde no dagi haldugol fi sakkagol tooñe tooñugol e tooñeede sabuna ko Allah daali kon wa ta'awanu alal birri wa taqwa ta'awunu on e ɗum ɗon no moƴƴi no waɗe sayi on ne kala en ko piihoy tato e fayda lutti ɗo ko nulaaɗo Allah sallallahu alih sallam ɓay heɓi duuɓi nogay e joyi o yahi o julani nene Khadija o julani nene Khadija tawi Khadija ko suddiɗo mo moodi mum maani kono ko julaajo marnoɗo jawdi mari dambe mari teddungal yimɓe makka ɓen fof no faala sifa on ɗon suddiɗo jon teddungal nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawi Khadija ƴettay worɓe yoɓaɓe ɓe yaha ɓe julanomo mo mari hoore manan kon o jonna worɓe ɓen o yoɓaɓe kaalisi ɓe yaha ɓe julanomo ɓe yaha saami ɓe yaha makka ɗon e leyɗe ɗen fof ɓe julanomo nulaaɗo noon ɓay heeɓi duuɓi nogay e joyi Khadija nani inde nunɗal ko nulaaɗo nunɗi kon hiɓe jammi mo Mouhammadoul Amin tawi on sawi ko Mouhammadoul Aminu ɓe jammi mo o rerɗi fiyo on ɗon kañum kadi julanomo ɓayi mo holni ɓayi yimɓe ɓen no jamfade mo on ɗolle no holni o ƴetti boydijo makko wiyeteɗo mo Aysarata on o wattidi e nulaaɗo o jonni ɓe marchandise ɓe yehi saami ɓe yeeyi ɓe heɓi tono ɓe soodi ɓe ari makka ɓe heɓi tono Maysaratu sifanimo kawakeji buy ko yi e laawol ngol ko kanko e nulaaɗo ɓe wondi kon o sifanimo kañum kadi nunɗal ko nulaaɗo wondi kon o tawi ko sifa on gorko ɗon o faala tawi worɓe makka ɓen fof no yalti no ƴamudemo kono tawi ko on ɗon aliyatimaji o faala ɓay on ɗon no holni on ɗon no nunɗi on sayi o yewtidi e gorejo makko no wiye Nafisa o yeetimo inni ndara miɗo faala yo Mouhammadou o jomba on sayi Nafisatu yahi yeeti nulaaɗo ɓe tummidiri bappira e makko ɓen ɓe haldi wonde nene Khadija torike yo Mouhammadou jommumo on sayi bappira e makko ɓen tummodiri ɓe teŋiri nene Khadija geluuɗi noogay ɓe wakkili ɓe ƴamanimo nulaaɗo Allah sallallahu alih wa sallam ɓe jombimo tawi suddiɗon komo duuɓi 50 nulaaɗo Allah komo duuɓi nogay e joyi oɗo suddiɗo o wondi e nulaaɗo duuɓi nogay e joyi ɓiɓɓe makko ɓen fof ɓe nulaaɗo Allah sallallahu alih wa sallam mari ɓen fof
ko ɗo suddiɗo waɗalo barki jibinani mo kanko nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o heɓanimo ɓiɓɓe worɓe tato ɓiɓɓe rewɓe nayo ɓiɓɓe worɓe ɓen fof feƴƴini ko addi islamu arde ɓiɓɓe rewɓe ɓen kañum kadi tawa l'islam kono ɓe fof ɓe feƴƴini e gurdal nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha lutti nene Fatima tawi suddiɗon komo duuɓi 40 nulaaɗo Allah ko duuɓi 25 kono nulaaɗo Allah jombali goɗɗo ha on suddiɗo ɗon ɗen feƴƴini ko ɓaynene Khadija feƴƴini si nulaaɗo Allah jombi goɗɗo goo o jibinani nulaaɗo ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo e ɓiɓɓe rewɓe nayo ɓen ɓiɓɓe worɓe no jeeya e maɓɓe Alqasim ko on ɗon ɓiɗɗo wonno afo makko on ka worɓe ko on ɓe waɗirayno nulaaɗo kuniya ɓe innamo Abal Qasim ɓe inni goɗɗo Abal Qasimi ko inde ɓiɗɗo makko afo gorko on ɓe waɗiraynomo kuniya e Abdoullah o jibinanimo kañum kadi ka rewɓen nene Zaynab e Ruqayya e Ummu Kulsum e nene Fatima bon nulaaɗo no manno ɓiɗɗo goo gorko kadi wiyeteɗo Ibrahim kono on ɗon ko Mariyatal Qibtiya jibinanimo luttuɓen ɓen fof ko nene Khadija o jibinanimo goto jibinanalimo e rewɓen sina on ɗon o heɓitali ɓiɗɗo kadi si wona Ibrahima on ɗon kadi feccini haray ko ƴetteten tasakuye e ɗum ɗon ko wonde hoolere e wowlugol goonga e jogagol hoolare ko jeeya ɗum e sifaji yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof katra noon julaajo dañotoɗo so heeɓi hoolare Allah okkaymo barki e golle makko ɗe en ƴetta e ɗum ɗon kadi wonde julaaku ɓaynene Khadija ari ko julaajo nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam julanimo julaagu ko jolirde arsike mo tawata Allah no eltanno nulaaɗo muɗum on ko adi o nuleede nulaaɗo elti e on konko wiyete fannu julaaku o sifi kadi wonde julaajo gomɗuɗo nonɗuɗo hara ñande alqiyama ko kanko e annabaɓe ɓen e gonɗuɓe ɓen e yamɓe sahidi ɓen moftidete nokku ngoto hakke ko tawi nonɗal no moƴƴi e julagol ngol si woti julike hara o waɗi mecce ɗe nulaaɗo Allah wanno kono yo nunɗirno nulaaɗo Allah nunɗirno noon haray o jeyete e ɓannideteɗo ɓe e annabaɓe ɓen hakke haray ko golle makko ɗe moƴƴi en ƴetta e ɗum ɗon wonde ko nulaaɗo Allah jombani nene Khadija ko kodduri e Allah ko Allah suɓanimo oɗo sonnajo mo tawata yaaday e programme makko on o nula o wallimo o nafimo o dépense jawdi makko nin fof fi oɗo gorko o yilti o hayfinanimo kala masibo arɗo e makko o wallitimo rondagol nulal ngal ha nulal ngal tabiti si oɗo suddiɗo kañum kadi feƴƴini nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawi joni Allah o meeɗinimo hattagol baaba o nene o ɓiɓɓe makko ɓen fof kañum kadi faati hollugol ko annaba ɓen ɓuri marde jarrabuyeji ko waliyaɓe Allah ɓen ɓuri marde jarrabuyeji oɗo hina nene hina baaba hina mama soro bappa kadi wattoyi ɗon ɓiɓɓe ɓen kadi fof ardodiri ɓe fof ɓe feƴƴi ɗum ɗo fof si tawi woni goɗɗo wawi heññude ɗum ɗo fof on ɗon ronka heññude dawa ha ko ɗum waɗi si nulaaɗo Allah préparano noon fiyo Allah subhanahu wa taala on prépare mo ɗiɗo préparanɗe fof kowoni o heƴay e makko bon e hoore ɗum kadi ko watti ɗon kadi nulaaɗo Allah tawano mahugol suudu Kaaba ndu eɗen anndi suudu Kaaba ndu ndu mahama laabiji 4 ma ɗum yimɓe taari hago no wi ndu mahama laabi 5 pewndo noon zamanu Quraysiyankoɓɓen ndiyan arno bonni seeɗa e maadi suudu ndun tawi suudu ndun ko mahirandu kaaƴe ko kaaƴe ndu mahira fellono ɗon ɓe innango jabalul Kaaba ko ɓe wiyata ɗon jarwal ko ɗon ɓe soppayno kaaƴe ɗen ɓe adda ɓe lesa ɓe darna suudu Kaaba ndu ɓay noon woni annabi Ibrahima mahindu o mahirindu kaaƴe e loope o wayrindu kaaƴe e ɓaawa loope Quraysiyankoɓe immoyi kañum kadi mahitindu tawi nulaaɗo Allah e annabako ngun arali e makko komo duuɓi 35 ko ɓay o heeɓi duuɓi 35 Quraysiyankoɓe mahiti suudu Kaaba ndun sabu ko maadi ndin fecci kon ɓe mahi suudu Kaaba ndun ɓe waɗani ndu loope ɓe waɗi kaaƴe ɓay hari ɓeya dewnidir ɗum ɓe waɗani ndu kañum kadi pilafon ɓe waɗani ndu tugaale ɓe waɗani ndu tugaale 6 ka tumbo mayru
ɓe waɗani ndu pilafon ko suddan ko fawo hoore hari ko mandin tun waɗa ndu pilafonaki ɓe pilafoni ɓe waɗi kadi tugale jeego ɗum noon ko fewndo zamanu ɓuura siyankoɓe ɓay noon ko onno ɓe mahiri fii fusugol maadi ndin tawi ɓe fof hiɓe huuli sabuna ko heɓanno kon asabul fiil koɓe fokkitanno suudu ndun tun Allah halkiɓe tawi ɓe huuli ɓe kamɓe ɓuura siyankoɓe ɓen kadi memugol suudu ndun ɓenni ko onno ɓe liɓirta nduufi mahitagol ha lutta sibasi man o konno ɓe liɓirta mahitagol mo be inni suusata memude on say goɗɗo inni wo min mi yalloto hoore an mi fuɗɗano en memude simi soppi mi waalike hunde heɓa Allah ha janngo aren noon enen kadi liɓen bon ɓe ari ɓe liɓi suudu kabanu ɓay ɓe liɓi suudu kabanu ɓe mahi ha hewti ka wallingol hajarul aswadu on eɗen andi hajarul aswadu on ko annabi ibrahima addananomo o wallinimo ka soɓɓundu ka woni ɗon ɓay hewti noon wallingol on ka pilasi muɗum ɓe piiri ɓe sonki ɓe faala wardude mo be inni ngal teddungal ɗon yafanta ko goɗɗo eɗen andi ari hay fulawa ala noon si yani wargol warñakere juulirde ma addugol cange ma ko nandi e muɗum gori ɗin fof mo be haɓɓitoto ko kañum hikkoto e ɗen golle ɗon par ce que ko golle teddungal sinnama doosal ngal hande no joɗɗinede ma ɗum ɗo no waɗede haray ko teddungal yimɓe ɓen fof no faalte ara ko kañum heeɓi ngal ɗon teddungal ɓay noon hewti ka wallingol hajarul aswadu on ɓe yimmi wallingol ngol ɓe sonki gorol be inni ko kañum ɓe haldi nden ñande ayo ɓe acci ɗon janngo mum kadi ɓe ari gorol be inni ko kañum ɓe haldi nden ñande kadi yo ɓe acci ɗon ɓe piiri noon nden ñande ha ɓe eppi wardude ɓe haldo e joni he en heɓali hakki ko watten joni habboɗen ɗo kala naatirɗo e ngal dambugal ɗo waɗen yo on ɗo ñawan en ko ñaawi wo en fof jaɓen acciren ni gere ɓe haldi ɗum kaɓe lannata haldude ɗon ɓe halda ɗum ha ɓe fotta Muhammad to ko mo duuɓi 50 o yaltiti e ngal dambugal nde o yaltitirno ɓe inni ho Muhammad ari Muhammadul Amin hewti joni ko oɗo ñawani en wo en jaɓi ɓe ari ɓe hollitimo nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallama maaki yo gorol be ittu gooto to on say ko jahiliya kono hikmaji ɗin Allah no okki nulaaɗo o inni gorol be yo ittu gooto gorol be itti gooto o inni yo ɓe daro ɗo ɓe fuu ɓe dari on say o addi wudere o wallini o ƴetti hajarul aswadu on o wallini ka tumbo wudere o inni gorol be yo ƴettu sengo gorol be ari ƴetti sengo yani ittaɗo e gorol be musidal be itti kaarijo ɓen ɗon fof hawti ƴetti ha ɓe naɓi haare nden kade waɗete ɗon on say nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴettiri ngo sooke on ɓe ƴettiri nde sooke wo maɓɓe ngon ɓe walliniri kadi woni ɗon ha ɗum noon kadi ko hikma mo Allah hokkimo fi sakkagol gere e ɗanndingol probléme ji fof yani ko Walid ibnul Mughira ko kanko adino fuɗɗade liɓugol suudu ndu ɓay o soppi o ƴetti pigasi makko on o soppi o inni miɗo waaloyaade si hunde waɗa Allah janngo en fottay ɗo janngo kadi o arde pigasi makko on hunde waɗalemo o soppi on say fof adodiri ari kañum kadi walli soppi ɓe inni Allah jaɓi bon ɗum ɗo on say noon ɓe darni o suudu Kaaba ɓe waɗani ndu wona segondaji 17 towendi ɓe towni sibasi man on ɓe ittimo ka leydi ɓe ɓancimo dow ɓe waɗi dambugal suudu Kaaba noon dambugal suudu Kaaba noon ko ɗum ɓeyente babul multasam ngal ɗon dambugal ko dambugal kanŋe tawi ɓe holtina e suudu Kaaba noon e ko coñci iwaynoɗi misra ɗi ɓe innayno gabati ko nin ɓe holtinirayno suudu Kaaba noon ha fewndo o waktu ɗo ko kilo 25 kanŋe ɓe jiiɓata ɓe waɗa gaaraji muɗum ɗin ɓe moddina ɗin gaaraji kanŋe ko ɗin ɓe ño'irta bindi janngeteeɗi ɗin ka dolokke suudu Kaaba ko ɓe winta ɗon inna wala baytin wudi alinnase ma ɓe winda ko bindete kon e dolokke suudu Kaaba num gaaraji ɗin ɗon gaaraji windirɗi e ño'irɗi dolokke suudu Kaaba num fof ko gaaraji kanŋe fewndo ɗo ɓe moƴƴini isin moƴƴingol dolokke suudu Kaaba noon e quartier no Makka ka wiyete Ummul Juud ko ɗon rabitatul alamil islami o woni ko ɗon ɗen
e masna o woni joni ko on usine ɗon hari ɓe yoɓay kalise buy ɓe yaha ɓe moƴƴina nokku ko ɓe adda kono holtingol suudu kabane joni ko makka ɗon wona gollede kilo no ga e joyi kange waɗe jillete e garaji ɗin ñoye haray ɗum ɗon no holli wonde awa suudu kaba ndun no tedduno ka maɓɓe ila law ko waɗi ko ɓuure siyankoɓe ɓen ko mawɓe maɓɓe ɓen socci e mahitagol suudu kaba ndu annabi ibrahima e ismaila mahi ndum ɓeeɗo ɗiɗo noon ko annabaɓe bon suudu kaba ndu maha laabi nayyi fewndo annabi ibrahima e fewndo ɓuure siyankoɓe mahi ndu e zamanu yazida bun muawiya gere waɗuno ɗon hakkude maɓɓe e abdoullahi bun zoubayr ɗon kadi ɓe tuusi suudu kaba noon ɓe mahitinde ɗum ɗon kadi batte muɗum ndu sumoy kadi e zamanu abdoul malik ibni marwan ndu maha ɗon ɗen kadi ko ɗum waɗi ko yiɗi laabiji ɗon nayyi ndu mahita woɓɓe no inde ndu mahano ila ado annabi adama arde ko malayka ɓen adi ndu mahude yani ɗon aray ko konti ndu mahama laabi joyi fewndo malayka ɓen mahindu e fewndo annabi ibrahima mahindu e fewndo ɓuraysiyankoɓe mahitindu e zamanu yazida bun muawiya e zamanu abdoul malik ibni marwan ɗi jamanuji ɗo ɗen suudu kaba ndu mahi bon haray no allah heblirimo noon fi annabaku ngum ko fuɗɗoranimo taw ko du'a annabi ibrahima o aroyi ɗon ɗen welo welo o annabi isa weltinimo ngon yilti noon allahu on jippini e yimɓe defte ɓen fof fi makko kanko nulaɗo allah fi makko wowla allah weltinimo piiji buy ko ɗum waɗi salman al farisi o sifotono ko woni saabu silmugol makko ko rahibuji o tawno e leydi ka wiyete ammoriya ɗum koye leydi turki ndin on sifanimo wonde annabajo no fokkiti arde e nguusamanu ɗo koye nguusamanu ɗo o arata on koye leyɗe arabuɓe ɓen immoto on ɗon ɗen ko on ɗon e o hoɗoyay e leydi wondi e hakkude pelle ndin ɗon leydi hara no mari tamaro ko ɗon ferugol makko ngol waɗoyta ɗum ko madinatul munawwara o sifanimo fof on say salman al farisi ari ha hewti o tawi nulaɗo allah ɓawo hewti o anditi noon madina ko sifanano kon o wi o tawi kañum tigini tamaroje ɗen madina e hakkude pelle ɗen har sarqiya halal garbiya salmana tawi ɗum ɗo fof ko ni woni on sayi o yeetama kadi hari wonde o jaɓata sadaka kono o jaɓa e neldari on sayi salmana ƴetti ñamete naɓanimo inni ko sadaka nulaɗo ñamali o addo e ñamete goo jonni mo inni ko hadiya nulaɗo ñaami o andi wonde ko rahibuji on wolannomo kon fof ko gonga o wi kisan asadu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammadan rasulullah haray toujours ɗum ɗon no holli ko irhasatu nubuwa ɗum ɗon kañum kadi jeeya allah yiɗini mo ɓaawo ɗum ɗon e jokkodirgol e yimɓe ɓen e ɗum ɗon fof muɗum janngoyte tuma hewtani en ka wiyete ɗon ɗen minal bi'isa ilal hijira hande darsu men on en daroto ɗo ila o jibina ha o heɓi ɗi duuɓi capantati e joyi ɗi programme uji ɗo feƴƴi koko heɓi duuɓi capannayyi o nula darsu aroyowo on ko ila o nula heɓi e fergu makko ngun ko ɗon ɗen raɓɓinɗinoyten e muɗum ara en darsu ɗon acci hakki ko juuti kon wassalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم aray en weltanike karamokoɓe meɗen ɓen yo allah subahanahu wa taala on yokkuɓe ko ɓuuri moƴƴude en joddi yo allah subahanahu wa taala on maranoyde ɗum ɗo mandake maɓɓe moƴƴe Allah subhanahu wa ta'ala